Mossad, iki ni ikigo cy'ubutasi cya Israeli. Kuva cyatangira gukora, benshi ntibashidikanya ko ari rwo rwego rwa mbere ku isi rw'iperereza kurusha izindi nzego nka CIA, KGB, MI6 n'izindi. Mu mwaka w'1949 hatangajwe icyiswe Central Institute for Coordination cyangwa CIC mu rwego rwo guhuza ibikorwa hagati y'inzego zari zishinzwe iperereza no kurwanya iterabwoba mu 1951. Ubwo Mossad yaje isimbura icyo kigo ndetse gihita gisinyana amasezerano mu ibanga na CIA. Mossad ifite inzego nyinshi nk'urwego rwihariye rushinzwe kumenya rukanarwanya abanzi b'igihugu rwari ruzwi nka Special Division, urwego rushinzwe ubushakashatsi Research Department. Uru rwego kandi rufite n'ikoranabuhanga rihanitse ku buryo bakira raporo ya buri munsi mu bice bitandukanye by'isi. Mossad ikorwamo n'inzego nyinshi zishinzwe kumenya ibiri gukorerwa hirya no hino ku isi, ndetse hakorerwamo n'inzego zitegura intambara. Bimwe mu bikorwa bya Mossad mu 1960, Mossad yakoze akazi gakomeye muri Argentine ubwo bafataga Adolf Eichmann wari waraburiwe irengero akurikiranwa guhitana miliyoni y'inzirakarengane mu ntambara y'isi ya kabiri. Mossad kandi yahaye amakuru CIA yavuga ku itera ubwoba rya Al-Qaeda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko CIA ntiyabihaye agaciro. Mossad yakomeje kwerekana ubuhanga bwayo ubwo yarokoraga imbohe 97 muri Uganda zari zarashimuswe n'ibyihebe. Byafasha Mossad iminota 90 gusa kuba yamaze kubohora no kuva mu Bugande. Bakubwira ko gukomera kwa Israeli ibikesha Mossad. Intambara cyangwa ibitero igihugu cya Israeli gikora kibikesha ubutasi bwa Mossad. Aho twatanga urugero nko ku gitero cyakorewe abanyapalestine muri 1956 muri Tunisia. Mossad yitabazwa n'ibindi bihugu mu bikorwa by'iperereza. Igihugu cya Turkiya cyifashisha abakozi ba Mossad mu gufata umugabo utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Turkiya. Mossad kandi yakoze ako kazi neza imukuye muri Kenya hari mu 1999. Mossad kandi yakoze amaoperasiyo menshi atandukanye. Gusa bakubwira ko mu 1973 Mossad yishe inzirakarengane yo muri Maroc imwiciye muri Norvege, imwitiranyije n'umuyobozi w'agatsiko ko muri Palestine. Ibintu byateye ubwumvikane buke hagati ya Canada na Israel. Bavuga ko hakoreshejwe impapuro z'inzira zo muri Canada ubwo bashakaga kwinjirira muri Norvege. Mossad amaoperasiyo yakoze ni menshi cyane mu bihugu bitandukanye. Naho muri Afrika, Mossad yahaye amakuru y'igisirikare cya Misiri kirwanira mu kirere. Mossad kandi yagiye itata ahantu hakorerwa ibisasu bya kirimbuzi, igaha raporo guverinoma ya Israel, ikahagaba ibitero aho twavuga nko muri Iraq. Biranavugwa kandi kuvuze nabi leta ya Israel atamara kabiri Mossad itamushimuse. Urugero twatanga ni nk'umugabo witwa Venunu w'Umwisirayeli washimutiwe i Roma azira kuvuga ko Israel icura ibisasu bya kirimbuzi. Hari amakuru yatangajwe kandi ko igihugu cya Israel cyahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru y'ingenzi y'ubutasi yatumye habaho iyicwa rya General Major Qasim Soleimani wari umuyobozi w'umutwe kabuhariwe mu gisirikare cya Iran uzwi nka Quds, nk'uko byashyizwe ahagaragara n'ibigo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka NBC. Ngo ikigo cy'ubutasi cya CIA cyakiriye amakuru y'uko General Soleimani yari gukora urugendo mu ijoro aturutse Damas muri Syria agana Baghdad. Itangazamakuru ryo muri Amerika ryavuze ko intasi za Israel zo muri Mossad zari ziri ku kibuga cy'indege cyo muri Syria arizo zatanze ayo makuru y'urugendo rwa Soleimani muri Iraq. Ubwo indege ya Airbus A320 yari igisesekara ku kibuga cy'indege cya Baghdad, abakozi b'ubutasi ba Amerika bagaragaje aho Soleimani aherereye nk'uko amakuru aturuka ahantu habiri hari hazi igikorwa cyategurwaga avuga. Mu kirere ngo hahise hoherezwa indege zitagera abaziyoboye arizo za drone zigera kuri 3 ziriho misile zitangira gukurikirana Soleimani agisohoka ku kibuga cy'indege mu ruhererekane rw'imodoka zarimo n'iyari imutwaye iri kumwe na Abu Mahdi al-Muhandis wari umuyobozi wa Kataib Hezbollah n'indi yari itwaye abantu babegereye. Urwo ruhererekane rw'imodoka rwaje kuraswaho misile zigera kuri 4 zica abantu bose bari muri izo modoka. Tariki 3 Mutarama 2020 ikinyamakuru The New York Times cyanatangaje ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari we inshuti ya Amerika waruze umugambi wo kwica General Soleimani. Ibintu bitavugwaho rumwe. Ibi ni bimwe mu byerekana ko Mossad ikorana n'ibigo by'abanyamerika nka CIA.